Timu eje yamba City yageraho kutendekwa kwayo kwa hamheru erikwetekatekera kuritana Rwampara omuzano gwayo gwa kashato gwa Group C ahabwe mpaka za Ankore Cup kandi okutendekwa kwaba hacika cheka. Timu ejo mizane ebiri egwire mu makazi na timu ya Kashari ogwahwire bushahabundi kandi oguhererukiro muri kaberebere nabwo bakagwa makazi gore mwahandijo omutendeki wa timu Swaibu Kawesa hamwe n'abazani omukutende koko bayoreka ko hamurundo ogu hatariho kukora nshobi yona kuno batekwa kufutera timu ya Rwampara okutangaza emigisha yo kurabaho okurugwa mu group training yabera inkuru Munonga era expecting abazana babaroho bagezaho traininga bagezaho kora coordination era nitekateka ngo iyi cyamani cyo kuza kutugita game cyakare so ni kamya abahagizi bize mu wingi za kumuvyo mpira nyakare twebesanize Munonga n'abasambi bona babasakuba irizoba na training nunungi tamiza abagizi bitu banyakare twenda bizo mbwingi zakangura umupira bitegansa munza set pieces ntureba tu improvinga kuzikoraje nchakare turamiza abagizi bitu za kuyininga umupira. Rwampara ni yebembire group eje ya kashatu no bonero mukaga obihiro mizane ebiri bwanyuma yo kwerisa Karungu okutera timu yisingiro gori ibraharyemwe na Kashari bahererukire kutera gori ibraharzero owayo mukomoro bwiza bwera Mbara City na itakasingirwe ino bonero bibero bwonka obwere kwinganisa na timu yisingiro eyagwa makazi na timu ya Kashari bushahabundi kandi yo Kashari ina kabonero kamwe omizane eshatu.